مثلا ريفراندوم يكجي ما فكر رواية ملطي كردا بيچاوا حمو ملطي الدنيا او دبجني ما في جارانوس بيمان نابنتوي ده هاتيا د مادي كده تيغوتن جو هر ملطك ما في ويش جارانوس هيا قالكي نورمال بو ملطي كرجي وكا حمو ملطا في ما في كاربني نهاد وقتی میزنه گو رفراندوم راست باشوری کردستان چه بود دراستی خدا رفراندوم 4 پارچه کردستان چه بود یعنی کرد به همو عالیه خوی سیاسی و تولوانا کوکیا و سروا کسی گول دیجی رفراندوم وقتی خود سکنین روجا داوی آن بری داوی هلوستا خو یک جارجی گوهرتن همو اجی دنگ دا بلج گوی رفراندوم جبوی سرخبونا کردستانه demek Kurd di çar parçada vaka dilekî hareket dikir. Yani ne vaka bi tenê girêdayê başûrê Kurdistanê ya. Bi rastî em nifşekî bextewerin jî goma rojeka wilo pîroz û rojeka wilo gelekî giring di dîroka miletê xwe de medît û ez carekî dî tespît dikim weka dibêje bandora wê li va parçeyê dî li Kurdistana Sûriye yan va parçeyê dî emir az pe hesam go hamu va parçada her kesi ki go belej referandum ra u jara peşi bu go خود حسا go edi kasayeti keviha yani ew nekemi va milatê diya ew esas yek jwa tiştê gelekî sereke go cenabê Sirok jî lê terkîz dike go Kurd cenabê xwe kêm bibîne em nabe em herga vûlo weka كيمايك يدخل ببينن اف ملطي هنا خدي دولة ومصدي صالة ونزامشه راسته شرط مسلمة دهاتن ما نكاري بالدولة تاخد شيء بكن بس دفي او هستي جو ريفراندوم دائما دفي دوام بكي وام هرقا ولو بيبحسن جو ما في سرخبونه ما فكي رواية في ملطية وام تجارجي قبول نكن جو هنورن وكبي وصايته كلمه بكن وبراسي ما بديتي جانا خوي سياسي دام قال لك جرى برك بريا سياسي سوريرا دبيجن ام دبيجن باشا جوارا حاله به ولو به باشا تكي حتى تجمر بيجي تشجمر باشا ما ملطكي كيمن يان ام قاصرن يان بميجين حتى تاتي شيرات المتكي ريفراندومي برسوك قالكي خردا خلقكي بفيرنجي ودا دولتي هاوير دور هر وها دا جواتانا من تويجي كملطي كرد ما فكي خوي روا كارتني